amabuye y'agaciro ari muri kara karere ateye n'ubwoba. Kara karere gakungahaye cyane kuri zahabu. Zahabu cyane cyane iboneka hariya muri Sud Kivu, muri teritware ya Mwenga n'Ishabunda na Fizi. Imibare dufite ku mwaka nk'ubu ngubu nta na exploitation ikomeye ihari, havamo hagati ya toni 30 na toni 40 ku mwaka ya zahabu iva hariya muri Sud Kivu gusa. Ngira ngo muretse kubona na guverineri yafunze abashinwa bafite amalengo n'amalengo bakuye za Mwenga za Shabunda hirya no hino, naho habaye exploite neza hakajyamo inganda hariya muri Sud Kivu. Sud Kivu ifite zahabu ishobora kujya itanga ku mwaka hafi toni 150 kuri toni 200 ku mwaka. Zahabu no muri Nord Kivu irahari, nubwo bitari exploite nayo muri cadre nziza, ariko abaturage ukuntu bajya birwanaho. Hari oriboneka hari yahitwa Ibambo, abahazi hari umugezi bita Lunga n'undi mugezi yitwa Gatenderi. Muri iyo migezi yombi hari Ibambo harimo zahabu. Hari zahabu iba ahitwa Ihura, hari hafi y'umugezi wa Ntuza wa Ruhoro. Ku bahazi hari ibinyangara byinshi bya zahabu ku buryo iba exploite, haba n'uruganda rukomeye cyane. Hari zahabu ibipinga, hari zahabu iba Bunyantenge ni hariya muri Lubero, hari zahabu iba hitwa Kasiki, hari iba Ruzirantaka, hari muri Walikale hari uturere bita nka za Mucele, abageze Walikale aka village kita Mucele, hari zahabu ishobora kuba yatanga na toni hafi nka 30 buri mwaka ho yo yonyine muri Ntuza iriya site ya Mucele. Harayitwa Mpito, hari uvuye Mpito ya ahantu hitwa Susol. Ayo yose ndi kwabwira na ahantu haba zahabu nyinshi cyane. Mu village hitwa Ngwetu hari kandi kantoza yuciye nzira ya Oninga hitwa Matungu, hari zahabu nyinshi. Hari ahitwa Angoa n'ahitwa Omate n'ahitwa Oninga. Kugira ngo Oninga yo irazwi cyane. Oninga hari zahabu ikomeye cyane. Iyo ngiyo ni za Ntuza za site ari n'imigezi yaho rero, nko umugezi wa Lowa. Umugezi wa Lowa niwo n'amazi nyine ya za Rushoga, za Mweso, za ayo zigiye guhura muri Walikale zikora Oso hanyuma ikaba Lowa. No muri Oso zahabu irimo. Hari umugezi bita Luka, hari umugezi witwa Ruhoro. Mugezi wa Ruhoro harimo zahabu nyinshi. Muri Lubero na Kona Beni hari umugezi witwa Semuliki, harimo zahabu. Hari Kasuo, ugeze Lubero hari kuri territoire winjira gauche nk'ibirometero nka 10 na bingahe. Hari zahabu nyinshi Kasuo, tutavuze iya Manguru Jipa, iyo yajya itanga na toni zisaga 200 yo yonyine zahabu ya Manguru Jipa buri mwaka. Urumva rero tutagiye muri turiho noneho nta nuwabara, kuko ariyo n'uruganda naho tuwele hari Kilomoto baracukura zahabu, ni rwo ruganda ruhari, ariko hari za artisana zihari zirimo zahabu nyinshi cyane. Minere iza ku rwego rwa kabiri mu kara karere ni Ntuza ni Kolta, ngira ngo muzi mwese maze kumva, iri hariya muri Rubaya, Masisi no muri Rubero. Ahitwa za Busabari hariyo Kolta nyinshi cyane. Hari lithium bimaze kubonekana hariya muri Walikale no muri territoire ya Ntuza muri province ya Tanganyika, hariyo lithium nyinshi cyane ari ikora muri amabateri, bateri electrique, ikora amabateri yatwara za drone, amabateri akora mu modoka zikomeza gisirikare. Hari casterite, hari za wolfram, hari fer, hari bauxite, hari na cuivre na cobalt zerutse kuboneka muri Beni ni Kisangani no muri Ituri. Aka ni akarere gusa kari ama province y'Iburasirazuba twabwira ko hari imari ikomeye cyane, ariko ititwaho. Tuvuze ibi byose mwo bikora ntabwo ni ibiganiro twazageza n'ejo bundi, ariko birababaje cyane kubona ko uyu mutungo wose uri mu kariya karere ukaba ntacyo ushobora kuba wamarira abaturage n'ubungubu.
ako karere ka burasirazuba bwa Congo kabaye kigenze, ayo ma province arindwi ashobora kuba yagenera budget y'umwaka isaga miliyari 100. Angola ni igihugu kiri muri bihugu bifite budget. Angola igira hagati ya miliyari 40 na 50, ariko aya ma province yonyine arindwi, kandi iyo Angola ni petroli gusa niyo. Naho hari ibi byose mbabwiye, kubisubiramo sinzi niba nanasha no kubisubiramo byose uko nabivuze. Urumva, alors secteur ya mine yo yonyine ya karakarere ishobora kuba yagenera miliyari 40 yonyine. Bivuga ngo iriya cuivre na cobalt ziba exploité ntabwo zabura miliyari 25. Zahabu yo mbabwiye y'umwaka karakarere ntabwo yabura kujya itanga miliyari 8 buri mwaka. Colta, castellite, wolfram nira pyrochlore hariya Ilweshe Somikivu ntabwo yabura kujya bitanga miliyari 5. Noneho n'izindi nka za tourmaline zo tutavuze, ubundi buminere za grenade n'andi material rare na za uranium ntabwo nazo zabura gutanga miliyari 2. Urumva ko secteur ya mine yonyine, amabuye y'agaciro, anga ntabwo nanashiramo petrole, ntabwo nanashiramo gaz, bano bigiyemo miliyari 40 ntabwo zabura. Umu economiste wese yaza tukabidiskita ko ibi bishobora kuba byaboneka 40 miliyari aya ma province ashobora kugenera ya mine gusa na petrole gaz. Tugiye mu yandi ma resource nka electricité, iramigezi ukuntu nayivuze, hakubakaho amashanyarazi, hakubakwaho ibigo bikomeye cyane. Aya maparike nababwiye, forêt, ibiti byavamo, hari bois rouge nta nubwo nayivuze. Kongo igira bois rouge, igira bois noir, igira bois, hari amakulere yose abaho. Hari na bois bleu iboneka hariya za Bafasende, igiti cy'ubururu gifite imbaho ziva ubururu, nta handi biba kwisi mwakira gihugu gusa, mwakira gihugu. Ngo izo secteur zose ya ressources naturelles dufasha agriculture na élevage ishobora kuba yagenera nka miliyari 2. Tugafata peshe mw'ibi biyaga byose nababwiye niyo migezi ntabwo hajyabura miliyari 5 ku mwaka. Ishyamba, ibiti, amaparike iki miliyari 8. Noneho na hydroelectricité ikaba yatanga nka miliyari 15. Uva mu ma ressources naturelles haboneka nibura miliyari nazo 30, zibaye 70 niba abari turi kugendana muri kubara neza. Noneho ukajya muri taxe na impôt. Nabwiye ko abaturage bari mu akara karere basaga miliyoni 30. Bari abaturage kwababyaza umusaruro, ngo ukabishuza imisoro, nako imisoro d'abord yo ku masosiyete yo bita impôt sur les sociétés zizajya gukora muri ibi byose, birabyayi, zirakawa, byo bishyimbo, izo minere iki hari amasosiyete azaba hari menshi cyane yagenera plus de 15 miliyari buri mwaka. Noneho hakaba taxe vitale de vente minière yo bishyuza muri za mine, nazo zitabura miliyari 10. Noneho n'amataxe andasanzwe za TVA n'iki ku baturage, imisoro ku nyungu ainsi de suite, nabyo bitabura miliyari 5. Urumva ko miliyari 100 zaboneka. Alors uko zakoreshwa rero, uko zakoreshwa cyambere no kugira ngo habeza infrastructure. Tunavuze ko imihanda ntayo, kira gihugu imihanda yose yarapfuye. Kongo iri ku mwanya wa 2 muri Afrika mu bihugu bitagira imihanda. Alors hubatswe imihanda, hakubakwa ibiraro, muri izi miliyari 100 mukanjektamo miliyoni 20. Ira mihanda yose ngo hashobora kuva umuhanda wava Kalemi nangwa train ikajiva Kalemi igaca Bukavu ikazigoma, Goma ikazamuka Butembo, Beni ikagenda Bunya Isiro ikagenda Ariwara, indi kazunguruka ikaza Buta ikamanuka Kisangani igafata Ubundu Kindu. Urumva yagera Kindu ikongera igasubira Kalemi. Nuba ngo icyo este yose umaze kuidesenclava, kuko niyo navuze ko nicyo kintu cyambere iyo amaze gukora itumanaho, imihanda ikaba ari myiza, akaba ari communication y'abaturage. Ngo umuntu wejeje ibishyimbo by'imasisi ashobora kubijyana Kisangani bimworoheye, uwejeje imyumbati Kisangani akaba yajyana Kindu bimworoheye. Niko ekonomi yaba diversifiye, ariko akaba ari les voies de communication. Nuba ngo miliyari 20 zinjiye
muri izi infrastructure kubaka ibiraro n'imihanda niko hariya burasirazuba bwa Kongo bwaba butangiye development yabo. Icya kabiri mugakubita miliyari 10 mukayishyira muri energy nuba ngo hakubakwa noneho amasandre ibaze nk'ubu Masisi yose simbizi niba wambwira sinzi centre ya Masisi ibamwe amashanyarazi simyizi ibaze territoire nzima nta mashanyarazi niba ari amashanyarazi wenda burana y'abapadiri wenda hari Gasheberi nangwa se simbizi ariko territoire nzima nta centre nimwe ibamwe amashanyarazi. Territoire ya Rucuro ni ifite amashanyarazi hari Rucuro centre Ikiwanja ni Rubare ni Gako ngira ngo Karengera manza nta mashanyarazi yahagera. Ibaze Nyamirima iri hafi ya Kiwanja ni centre nini cyane ariko kugeza n'ubu leta nande kwageza amashanyarazi. Alors miliyari 10 kuzinjecta muri infrastructure z'amashanyarazi kuko iyo amashanyarazi hari urazana mule igakora ugura kamashini ko gukora gofre kagakora ukora kamashini ugateka ku mashanyarazi mukagira muti amashanyarazi ni source ya development ikomeye cyane. Kuba Kongo iri mu bihugu bikennye amashanyarazi kugeza n'ubu ngubu ni facteur ikomeye cyane izana ubukene mwa kira gihugu kuko nta muntu wagenda ngwazane imashini yo kujya gusarura ibigori iri bukoresha amashanyarazi ntayafite ntibishoboka. Alors icya gatatu miliyari 5 zikajya muri bâtiment public. Urebye amabiro kira gihugu gifite ugera muri biro kibaza ni toilette niki biro kuba ni ya secrétaire général ariko intebe irimo ugasanga irimo nk'imperi zo kuva ku bwa Lumumba no kuva ku bwa Lumumba imperi zikirimo kugeza n'ubu ngubu nta biro nimwe nzima yaba mu gihugu nimwe ikiri nzima kuko le bâtiment public nzima nta mashuri nta bitaro ntaki. Ibaze province yose nzima igira hôpital général imwe nayo nta mitibamo ariko hagiyemo 5 miliyari mwari ya ma recette navuze 5 miliyari yakubaka de bâtiment public noneho indi miliyari 30 ukayinvestisa muri développement social hakubaka ibitaro twashobora injectamo nibura nka miliyari 12 muri santé hakaza za scanner hakaza za ituza ibyuma za dialyse birashoboka et c'est possible. Ugakubita miliyari 10 muri education hakubakwa za université za recherche haburi haraza mushaki kubita université kubita université hari ya za Buhondwa Nyanzare kubita indi université hari ya za Kanyabayonga ngiyo indi université université ama recherche yo gukora recherche ya tourmaline recherche yo kumenya ntuza ari amatere rara ari hariya eskira colta ntabwo ishobora kubivanze na uranium hakaba za université za recherche zikomeye cyane mukubisemo miliyari 10 ibyo byose birashoboka. Noneho mugakubita miliyari 8 mu cyo bita protection sociale. Protection sociale bango abantu bakaba bazi ko umuntu nibagiye muri chômage akazi karangiye ko atazajya gusabiriza afite ikimufasha niba umuntu agiye muri congé maladie niba umuntu agiye muri maternité kuko n'undi bigo babikora umuntu niba twite akabazi ko umwana ari buvuke ntabwo ari bubaze ngo arakura kushema hehe kuri ibikoresho heza pampers baba guteguriye 1500 cyawe ukabyara unezerewe wowe bakanalingara kobota elengi cyabindi abanyarwanda bavuga ngo subirayo ngo nta mahwa koko kuko wabonye 1500 cyuri bugurira umwana imyenda akavuka ibintu byose biri tayari. Iyo niyo protection sociale abirema bikabona amagare abantu babasaza bakaba bafite ahantu baba bidagadura bavurwa bagira bate ibyo byose birashoboka. Noneho muri sécurité na administration ukabakubita miliyari 20 igisirikare miliyari 8 polisi miliyari 6 muri administration publique miliyari 6 ugasanga umusirikare ntabwo ari gusabiriza nk'umwe musirikare wo mu Burundi twabonye jondi ku mafoto ari kwibitomati kandi president wiwe abona amafaranga ava kwa Tshisekedi menshi ariko bikaba bitabujije ko igihugu cye kibi cyambere gikennye mu bihugu bya Afrika. Iyi ni raporo muye kwireba irahari kuri mu byegeranyo byose ko Uburundi ari cyo gihugu cyambere gikennye muri Afrika kidafite na revenu ya PIB y'amadolari 300 ku mwaka inyapamaye. Alors
ugafata indi secteur ya development économique ukayikubitamo miliyari 15 bavuga ngo agriculture élevage, hakaza agriculture moderne, hakaza za tracteur, hakaza za drone zuhira zigira zite, hakaza amasemanse ameliore, hakaza inka nziza amabre suisse zikagarukara muri Masisi muri Ituri za Minembwe, hakajya y'inka amata kaboneka, za fromage zikaboneka, ibintu byose bikaboneka, asigaye mugakubita miliyari 5 muri petite moyenne entreprise, muka boostinga abacuruzi, mukabaha inguzanyo, bakazamuka umuntu bose bagakora. None muri tourisme mugashiramo investissement ya miliyari 4 mu bukerarugendo, ku buryo amahoteli aba hariya iriya nzira yose par exemple uva Nyanya ujya Mambasa, gukubita amahoteli hariya, gukubita amahoteli za Minembwe, gukubita amahoteli za Fizi, hoteli zikajya za Saramabila, ari amaparke yose uko yavuze, akaba arimo amahoteli akomeye cyane, ku buryo hoteli uzajya usanga suite ni abantu bishyura $5,000 by'amadolari ijoro rimwe. Ibyo birashoboka mwakara karere, ariko ibi byose ntibyashoboka hatabaye bonne gouvernance, hatabaye système fiscal iri efficace, itarimo ruswa, itarimo ibintu by'ubujura za détournement, hakaba izo infrastructure ziri modernize, zigakorwa, atari infrastructure bavuga ngo bayubatse ngo ni ya miliyari 3 kandi bakoresheje amadolari 200,000 gusa, andi yose bayibye. Noneho ni exploitation ikaba ari exploitation bita optimale, bavuga ngo niba bacukura uranium hariya Walikale, akaba ari uranium icukurwa kweri muri norme zose zifatika, chaîne de valeur yabo yose ikabizwi, isoko rikaba rizwi, niba ari tourmaline yacukuwe, niba ari zahabu yacukuwe hariya za Numbi, kuko hari naho nyinshi, kuko ari henshi ntavuze, bwacya bukira. Kara karere na karere gakize cyane. Niba leta ya AFC ishobora kwerekana nibura le plan B, itari plan A ya Tshisekedi uko hatwaye, bizaba byiza, abaturage bakagubwa neza, maze abari mu mahanga bose bagataha, kuko muri imibare mberetse nibura umukozi wajya abona make ntabwo azabura hagati $2,000 kugeza ku $5,000 by'amadolari muri budget ya 100 miliyari ibonetse mwakara karere. Ngiki bibazo mwagiye mutubaza, ukuntu umutungo wahariye umeze, uko wabajere, n'ukuntu wazanira abantu amahoro, kuko sinzi ko umuntu azajya ahembwa amadolari nkayo ngayo nkubwiye ngo agiye mu ishyamba, ngo agiye kurwana. Niyo parmi solution zazana umutekano mwakara karere, ariko ibi byose twabikesha leta iri responsable, leta mbyeyi, leta itavangura, leta itazana amacakubiri, leta itazana ubujura, leta itazana guhungabanya umutekano w'ibihugu by'abaturanyi, maze ako karere kagatura kagatunganirwa, Uganda ikagira amahoro, ADF naro ntiyongere kuyibuza umutekano, u Rwanda rukagira amahoro, intera hamwe nirwongeye kuyibuza umutekano, u Burundi bukagira amahoro, Red Tabara n'indi mitwe yose ntibabuze umutekano, asigaye amahoro agasagamba, ikaba paradizo nziza. Murakoze cyane, naho ubutaha tuzaza kubabwira noneho ku by'amakoridoro zira koridoro 7 ziri mwa kira gihugu, akamaro kazo, zakozwe kubera iki, ariko kuki zidakora kugeza n'ubu ngubu. Murakoze cyane.